naravno, ono što je mene oblikovalo kao producenta jeste studij na Akademiji scenskih umjetnosti, jer to je neka vrsta bila, kroz čitav studij mi smo, pored tog nekog teorijskog obrazovanja koje smo imali i taj neko praktično koji su profesori, to jest naši mentori uvijek na neki način potencirali. Mislim da je to upravo taj odnos između te dvije discipline i na meni ono što je utjecalo najviše, da se izađemo, da vidimo šta je, kako je šta se dešava oko nas, da nismo samo zatvoreni unutar čet zida akademije i to je u suštini ono što je meni dalo okvir da se ja mogu danas da se bavim. A ono što je mene personalno najviše na neki način dalo mi neku vrstu to iz čega sam sazrio je naravno onaj prvi film, diplomski film koji sam radio. I to je ono gdje sam baš izašao, gdje sam se prvi put predstavio pred kolegama koji su van naše neke nastavne, unutar nekog nastavnog procesa i za mene je to bilo ono što je bilo za mene prvi najbitniji trenutak u mojoj karijeri. Malo mi je teško sad naći tačan odgovor na to pitanje jer kroz nešto što je meni izuzetno uvijek me inspiriralo u filmskoj umjetnosti je bilo uvijek sam gledao to više kao neku vrstu, ono što je mene inspirisalo je taj neki period u filmskoj umjetnosti, kao na primjer mene što je najviše i zbog čega sam i upisao jednim dijelom akademiju je bilo, ne znam, francuski Novi talas ili Cinema de Luc ili, na primjer, italijanski neorealizam, to je ono što je mene uvijek, te priče su uvijek mene bile na neki način, ono što me je vuklo, ono što me je zanimalo da istražujem na način na koji su s jedne strane duboke priče pojedinačne, a s druge strane način, filmski jezik koji su koristili da bi na kraju te priče bile ispričane. Pa prvenstveno što je za mene to bila, po mom pitanju, bila neka revolucija u filmu, kad film izlazi na ulice, kad se na neki način je inspiracija, s jedne strane da je to revolucija, a s druge strane da je to film i da ono što film može svojom moć filma. Pa imaju dvije situacije koje bi sad mogao da navedem. Prva je naravno prva godina akademije kad sam počeo da radim na Sarajevo Film Festivalu, gdje sam i sad evo već 9. godina da radim na Sarajevo Film Festivalu, gdje sam počeo da shvatam čitavu širu sliku filmske industrije i onoga što je u suštini šta jest film, kroz čitav njegov i to je što festival sam po sebi ti daje, da ti vidiš širu sliku kroz sve ljude koji su uključeni, koji su tu i iza, a ispred koji dolazi na festival i to danas mi je uvijek na neki način nešto se mijenja i što meni zvuči jako zanimljivo i daje taj neki kontekst toga da je filmska industrija jako živa. A druga, ono što je meni isto izuzetno bilo važno u karijeri je kad sam počeo da radim u Probi Centru za savremenu umjetnost, kad sam počeo da konkretno radim na konkretnim projektima, filmskim, serije i tako dalje, gdje sam ja vidio u suštini pore pravljenja, čitav taj neki lanac filmske proizvodnje u dušu. I to je meni bilo na neki način ono što je meni i dan danas čemu se vraćam i stalno i preispitujem. Pošto je to veoma, mislim, iz tog konteksta onoga kad gledamo to sa jedne filmske strane, naravno postoje stvari koje su nama preference, šta želimo, čime da se bavimo, ali uvijek je meni ono što sam kroz, na primjer, i radio u pozorištu i u filmu, uvijek htio da se bavim je s temama koje trenutno je izuzetno važno da budu ispričane i da je to bez obzira naravno kod nas kakva je situacija i strukturalno, sistemski, ali i financiranje filma je poprilično nije dobro, trenutno nije dobro stanje, ali mislim da u suštini uvijek taj neki nagon, ono što želimo da se bavimo, što želimo da ispričamo, da je to ono što mene vodi. Mislim, jedna od najljepših stvari u ovom poslu i ono što ja stvarno uvijek cijenim i mislim da je to stalno upoznavanje novih ljudi, što stalno nekako i financijska struktura filma, da bi on je stalno uključivanje novih različitih ljudi i da stalno si otvoren prema tome, od koprodukcije do, ne znam, autora uključenih i to je nešto što meni uvijek bilo ta neka draž, tako da dvije predstave koje su mene, jer pozorište u suštini zbog čega sam ja i upisao akademiju prvenstveno, jer sam radio dugo u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici i to je bio neki moj interes prvobitni i to je nekako došlo, dvije predstave koje su mene nekako najviše imale utjecaja su bile Tajna džema od Malina od Selme Spahić i Kukavičluk od Olivera Frljića, koji su u suštini meni bile nekako presedan u mom odluci da se bavim ovim čime se bavim. Ono što se tiče Kukavičluka je baš suprotno od njenog naslova, da je to u suštini predstava o hrabrosti, predstava koja je na neki način autorski
temom kojom se bavi, onim što je u suštini glavno pitanje Olivera Frljića jest uvijek kao redatelja i ono što je njegovo neka vrsta odrednice umjetničke jest uvijek postavljanje pitanja, teških pitanja u okolini u kojoj se odnosi, u kontekstu u kojem on radi. A Selma, s druge strane, prvenstveno što sam ja veliki ljubitelj te knjige koja ona jest u suštini taj njen jezik koji ona koristi, onaj pozorišni koji je ono što je meni uvijek bilo specifikum njenog opusa. To je ono što je isto meni bilo veoma zanimljivo i film koji je mene na neki način bio jako važan jest od Jorgasa Lanthimosa Dogtooth. To je meni bio na neki način film koji je meni, kad sam ga pogledao i sav taj odnos prema tome, jer uvijek je mene zanimalo i kroz čitav moj studij, sve jezik i na koji način jezik može biti manipulativan i koji način se jezik koristi. Ne u vidu umjetničkom izražavanju, nego kao manipulativnost jezika. I to je meni bilo nešto što meni u tom filmu i što je mene na neki način bilo veoma zanimljivo. Jedna od meni stvarno fenomenalnih scena u filmu je, na primjer, prvo otvaranje Raging Bull filma. Prva scena kad je on u ringu i kad se bori sam sa sobom. On je, znači, u suštini u ringu i vježba, vide se ovi od ringa, kako se zovu ti, te sajle, nemam pojma, Maja Konopci, i onda on u suštini se bori i vidi se dim koji izlazi odozdo i on se u suštini i to prikazuje tu njegovu borbu samog sa sobom. Koja će kasnije kroz čitav film i tako ta jedna scena koja je za mene bila veoma interesantna. Trenutno na Sarajevo Film Festivalu imam, to je produkcija u kojoj ja radim, Real Stage, ima 4 filma. Jedan film, prvi film koji će biti prikazan na festivalu je naša koprodukcija, meksičko-bosanska koprodukcija Zelena vrata. Pored toga imamo u studentskom takmičarskom programu Sretno Saro, film koji smo radili mi u koprodukciji sa Akademijom scenskih umjetnosti. Onda imamo film koji će se prikazivati u programu Dan ljudskih prava, Nebo nad Zencom. I zadnji film koji će biti na Open Air programu je Jim, redatelja Srđana Vuletića, i taj film je u suštini u koprodukciji sa BH Telekom, to jest BH Content Lab, i gledat ćete ga uskoro na toj platformi.